nongeye kubasuhuza ndabifuriza ibihe byiza inshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Urubanza rwa Uwaje Amahoro watakambiye Perezida Kagame muri Rwanda Day rwasubitswe. Naho abadepite b'Imasisi na Rucuru bongerewe manda, M23 igira urwitwazo. Igisirikare cya Sudani cyo kiremeza ko kigaruriye radio na televiziyo by'igihugu byagenzurwaga na RSF bahanganye. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu we yavuze ko ukwezi kwa Ramadan kutazamubuza kurandura Hamas. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Kazi muri aya makuru duhereye ku giciro cy'urugendo ku batega imodoka rusange kizamuka guhera ku wa gatandatu. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko ku wa gatandatu tariki ya 16 z'uku kwezi igiciro cy'urugendo kizazamuka kuri buri mugenzi mu ntara cyangwa mu mujyi wa Kigali nyuma yo gukuraho nkunganire yari yarashyizweho mu 2020. Dr Jimmy Gasore, Minisitiri w'ibikorwa remezo, yatangaje ko nkunganire yahabwaga buri mugenzi igiye gushyirwa mu iringaniza ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bishobora guhinduka. Dr Gasore yaraherutse kuvuga ko amafaranga yishyurirwaga abagenzi yateranyijwe akaba ageze kuri miliyari hafi 90 kuva gahunda yo nkunganire yashyirwaho mu 2020. Yatanze ingero z'uburyo ibiciro byahindutse agira ati kuva downtown mu mujyi rwagati werekeza i Remera hazajya hagenwa n'amafaranga 307, ubusanzwe hari 220. Kuva Nyabugogo ujya Gakenke ni 1780, ubusanzwe cyari 1250. Kuva Nyabugogo ukagera Bishenyi byarunda muri Kamonyi urugendo rwa rusanzwe ari amafaranga 272, ariko ubu rwashyizwe kuri 383. Hari izindi bisi 100 zari zitegerejwe ziyongera ku zindi 100 zaje mu mpera z'umwaka ushize. Ibi bikaba birimo kugenda biziba icyuho ku buryo abantu batazongera guhagarara igihe kinini ku byapa no muri gare. Umujyi wa Kigali kandi ku bufatanye na Minisiteri y'ibikorwa remezo bashyize hanze imihanda mishya igiye gutangira gushyirwamo imodoka rusange zitwara abagenzi. Iyi mihanda mishya cyangwa ibyerekezo 12 byashyizwemo imodoka zitwara abagenzi mu busanzwe zitahabonekaga. Iyo mihanda mishya irimo uzanyuramo imodoka zizengurukana abagenzi mu mujyi rwagati, imodoka zizajya ziva i Masaka zigaca hazwi nka 15 zikagera mu cyanya cyahariwe inganda, nizizajya zinyura mu muhanda Masaka Rusheshe. Hari kandi zizajya zinyura muri gare ya Nyanza zikajya Gahanga zikagera ahitwa Nunga. Hari za Nyanza Bwera Nkori Nyamirambo RP n'izabwera Nkori Nyarurama. Hari icyerekezo Bumbogo Kimironko, icyerekezo Gasanze Birembo Kinyinya na Nyacyonga Rutunga ndetse na Nyacyonga Masoro. Muri Gasabo kandi hashyizwe icyerekezo gishya Nyabugogo Karuruma Jari n'icyerekezo Giti Kinyoni Nyabugogo. Muri rusange umujyi wa Kigali uzabubarizwamo ibyerekezo cyangwa imihanda 79 inyuramo imodoka zitwara abagenzi. Monique Mukaruriza yahawe inshingano nshya. Mukaruriza Monique warusanzwe ari umujyanama muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane yahinduriwe inshingano agirwa ambasaderi ushinzwe gahunda zo kwihuza kw'akarere muri iyi minisiteri. Guhindurira inshingano Monique ni icyemezo gikubiye mu itangazo ry'ibiro bya Minisitiri w'Intebe byashyize hanze kuri uyu wa kabiri. Si Mukaruriza gusa wahawe inshingano nshya na Perezida wa Repubulika kuko na Dr Doris Uwicyeza Picard yagizwe umuhuzabikorwa w'itsinda rishinzwe ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu no kwita ku bimukira. Dr Doris Uwicyeza yarasanzwe ari umujyanama muri Minisiteri y'Ubutabera. Mukaruriza yabaye umuyobozi w'umujyi wa Kigali hagati ya 2016 na 2017. Kuva 2006 kugeza 2007 yarahagarariye iby'agateganyo umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Sudani. Mbere yaho yabaye umuyobozi wungirije ushinzwe ubutumwa bwa Afurika yunze ubumwe muri Sudani kuva 2004 kugeza 2006. Afite ubunararibonye mu icungamari n'ibijyanye naryo, dore ko ari no mu bafashije ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro yanabereye komiseri w'imbere mu kigo gishinzwe ubugenzuzi bw'imari, nyuma abakomiseri ushinzwe imisoro y'imbere. Mukaruriza kandi yabaye umuyobozi bwa banki ya Kigali aho yakoze nk'umugenzuzi w'imari, nyuma umuyobozi mukuru w'imari mu kigo cy'imfubyi Village des Enfants SOS International Rwanda. Ku rundi ruhande Dr Doris Uwicyeza ni inzobere mu bijyanye n'amategeko, afite impamyabumenyi yakuye muri kaminuza ya Pretoria muri Afurika y'Epfo. Naho urubanza rwa Uwaje Amahoro watakambiye Perezida Kagame muri Rwanda Day rwasubitswe.
urukiko rukuru ruherereye Nyamirambo rwasubitse iburanisha ry'urubanza Uwaje Amahoro Nadine aregamo ibitaro bya La Croix du Sud uburangare bwatumye umwana we avukana ubumuga. Uwaje Amahoro yabonye ko umwana we yavukanye ikibazo atangira kumuvuza mu bitaro bitandukanye birimo ibya CHUK na Caraes Ndera, nyuma aza kubwirwa ko ubwonko bwe bwaboze bityo ko adashobora gukira. Yatangiye kugana inkiko avuga ko ibitaro bitamuhaye serivisi nziza, ko ari nabyo byaviriyemo umwana w'uburwayi. Urwisumbuye rwa Gasabo rwaje gutegeka ko ikirego cye kidafite ishingiro, rumutegeka kwishyura La Croix du Sud indishyi z'igihembo cya avoka zingana n'ibihumbi 500. Ntiyishimiye imikirize y'urubanza bituma ajurira mu rukiko rukuru. Ubwo Perezida Kagame yari muri Rwanda Day Washington DC tariki ya 2 n'iya 3 z'ukwa 2 k'uyu mwaka, Uwaje Amahoro yamugijeho iki kibazo. Urukiko rukuru rwagombaga kuburanisha urubanza ejo tariki ya 12 Werurwe, ariko rwaje kurusubika ku busabe bw'uruhande rw'ibitaro bya La Croix du Sud. Ubwo inteko igizwe n'abacamanza 3 n'umwanditsi yatangizaga iburanisha, abahagarariye ibitaro babwiye urukiko ko hari amakuru bafite ko hari gukorwa raporo n'inama nkuru y'abaganga kubijyanye n'icyo kibazo, bityo ko byaba byiza nayitegerejwe. Basabye urukiko ko rwasubika iburanisha kugira ngo amakuru azava muri iyo raporo abe yakwifashishwa mu migendekere myiza y'urubanza. Maître Matimbano Barton wunganira Uwaje Amahoro yagaragaje ko mu nyungu z'ubutabera iyo raporo yategerezwa kugira ngo amakuru yabakubiyemo nayo azifashishwe mu rubanza. Urukiko rwahise rusubika iburanisha, urubanza rukazasubukurwa ku ya 26 z'ukwezi gutaha kwa 4. Nadine Uwaje Amahoro kuri batuye muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ariko yari yitabiriye iburanisha yifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga. Uwari waje gushinja Mico Myiza woherejwe na Swede mu Rwanda yahisemo kumushinjura. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga rukorera i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwakomeje kumva abatangabuhamya mu rubanza ruregwamo Mico Myiza Jean Paul. Umutangabuhamya umwe yashinjuye Mico Myiza avuga ko nta bwicanyi yabonye akora, ahubwo ko yagize uruhare mu gukiza ibitero byagabwaga ku bari bihishe. Mico Myiza yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Swede mu mwaka wa 2022 kugira ngo akurikiranwe ku byaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo ashinjwa ariko we arabihakana. Ubuhamya bwaraye butanzwe mu muhezo. Umutangabuhamya wa mbere yagombaga gutanga ubuhamya bwe imbona nkubone ashinja Mico Myiza, ariko mu gisa no gutungurana yavuze ko ashaka gutanga ubuhamya bumushinjura. Yagize ati niyo mpamvu nifuza kutagaragara ku mpamvu z'umutekano wanjye. Urukiko rwategetse ko ijwi rye rihindurwa kandi agashyirwa hatabonwa na buri wese wari mu rukiko. Mu buhamya bwe yavuze ko azi bwana Mico Myiza Jean Paul ngo kuko bari baturanye kandi ko yamubonye mu gihe cya jenoside. Umutangabuhamya abwira urukiko ko Mico Myiza nta ntwaro yari afite mu ntoki ze kandi ko yagerageje kubarwanaho hari ibitero byazaga kubica akabisubizayo. Yavuze kandi ko Mico Myiza yageze naho ahimba inkuru ko uwo mutangabuhamya yari umugore we wari perezida mu gihe cya jenoside Theodore Sindikubwabo, ngo mu rwego rwo kubereka ko perezida yabashinganishije. Mico Myiza y'imyaka 52 y'amavuko yashinjwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi no gushishikariza kuyikora. Bumwe mu buhamya buvuga ko yari kuri bariyeri afite imbunda kandi ko ari we watangaga amabwiriza kubicanyi barimo n'intera hamwe. Umushinjacyaha yabajije umutangabuhamya impamvu yanyuranyije imvugo niyo mu bugenzacyaha ubwo yavugaga ko yiboneye Mico Myiza afite imbunda. Umutangabuhamya avuga ko yageze akisubiraho ndetse akajyaho yabarijwe kubabwira ko nta mbunda yigeze abona na Mico Myiza. Undi mutangabuhamya nawe wumviswe n'urukiko we yatanze ubuhamya bwe mu muhezo, ariko kandi abantu bose barimo n'abanyamakuru basabwe kujya hanze y'urukiko. Ubushinjacyaha bwasabye ko bigenda gutyo kuko ngo hari ibibazo bugomba kumubaza ndetse n'ibisubizo yari butange byashoboraga gutuma amenyekana bikaba byashyira umutekano we mu kaga. Mico Myiza yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Swede mu 2022. Jenoside yabaye yiga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare. Mu rubanza rwe kandi byavuzwe ko yari mu cyitwaga Comité de Crise yashyiraga ku rutonde abagombaga kwicwa, ibyo wahakana. Urubanza rwe ruracyakomeje. I Muhanga abana babiri bavuye ku ishuri bishwe n'umuvu. Abana babiri bo mu murenge wa Kabacuzi mu karere ka Muhanga batwawe n'umuvu waturutse ku mvura nyinshi barapfa. Ni impanuka yabaye ku wa 2 tariki ya 12 z'uku kwezi. Amakuru avuga ko aba bana babiri b'imyaka 4 bari bavuye ku ishuri mbonezamikurire mu gihe bari basoje amasomo yabo mu masaha y'iri saa 6 z'amanywa. Mu gihe bari batashye batunguwe n'imvura yanabyaye umuvu mwinshi waje kubatwara bikabaviramo urupfu. Uyu muvu watembanaga imbaraga watwaye abo bana ubatura mu mukoki wari hafi y'inzira banyuragamo ubusanzwe utanyuragamo amazi uretse imvura yaguye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabacuzi Nsanzimana Vedaste yabwiye ikinyamakuru igiye ko umwana umwe mu bitabye Imana yari umuhungu witwa Gacyubahiro Claver naho undi akaba umukobwa witwa Dufitimana Dorcas, bombi bakaba bari bafite imyaka 4. Ataho bari bageze hari mu mukoki munini nubwo utanyuramo amazi buri munsi, icyo gihe amazi yashokaga ari menshi arabatwara. Icyatumye batwarwa rero babonye imvura iguye bahita biruka barataha, kandi ababyeyi babo bagombaga kuza kubatwara. Nuko birangira ibyo byago bibaye. Basabye ababyeyi n'abarizi kujya bita ku burere bw'abana ndetse nibutsa abarizi kutajya bareka abana mu gihe imvura iguye kandi ababyeyi babo bataraza kubafata. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko nyuma yo kubona iyi mirambo ku bufatanye na RIB ndetse na polisi yajyanywe mu ngo baturukagamo bakaba bari bushyingurwe kuri uyu wa 3. Abadepite b'Imasisi na Rucuru bongerewe manda M23 igira urwitwazo.
Abadepite bo muri Rucuru na Masisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongerewe indi manda nyuma y'uko ngo umutekano ukomeje kuba muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ni icyemezo cyafashwe mu mwanzuro n'urukiko rw'ikirenga rwo muri Kongo rwemeje ko abo badepite bo muri utu duce batowe mu 2018 bakomeza gukora muri iyi manda. Urukiko ruvuga ko bazakomeza inshingano kugeza ubwo umutekano uzaba ugarutse muri utu duce kuri ubu turimo intambara. Ni mu gihe bamwe mu banyapolitike n'abaturage bagaye iki cyemezo bakavuga ko kidafite ishingiro kuko ngo ari uguhurwaho umutwe wa M23 bityo ukazabona uko ukomeza kurwana wisanzuye. Itangazo riherutse gusorwa na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu minsi ishize rivuga ko amatora azakorwa mu kwezi kwa 10, ariko icyo cyemezo ntikivugwaho rumwe n'abadepite, aho bamwe bari bashyigikiye ko Sena itegura amatora ariko abandi bakabyanga. Hari abasabaga leta iyobowe na Perezida Tshisekedi kureka batowe mu 2018 bagakomeza imirimo yabo, cyo kimwe n'abandi badepite batowe mu matora yo ku itariki ya 20 z'ukwa 12 k'umwaka ushize. Ubwato bwavaga muri Mozambique bwashimutiwe mu nyanja y'Abahinde. Ubwato butwara imizigo bwavaga muri Mozambique bwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bwashimutiwe mu nyanja y'Abahinde. Inzego zishinzwe umutekano mu mazi zatangaje ko ubu bwato bwashimuswe n'abantu 20 bitwaje intwaro. Ni igikorwa cyabaye kuri uyu wa kabiri. Amakuru dukesha BBC akavuga ko bashobora kuba ari barushimusi b'amato bakomoka muri Somalia, cyane ko bwashimuswe bugeze hafi y'iki gihugu. Naho igisirikare cya Sudani kiremeza ko kigaruriye radio na televiziyo by'igihugu byagenzurwaga na Rapid Support Forces. Igisirikare cya Sudani mu itangazo ryacyo kuri uyu wa kabiri cyatangaje ko cyafashe icyicaro gikuru cya radio na televiziyo by'igihugu byari bisanzwe bigenzurwa n'inyeshyamba za RSF. Icyicaro gikuru kiri Omdurman hakurya ya Nili uva Khartoum ndetse n'igice kinini cy'umurwa mukuru wa Sudani. Nta bisobanuro byatanzwe na RSF nk'uko inkuru y'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ikomeza ibivuga. Intambara hagati y'ingabo za Sudani na RSF yatangiye mu kwa 4 kwa 2023 mu gihe hari amakimbirane ashingiye ku gusubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivili. Impande zombi zihanganye zafatanyije ihirika ry'ubutegetsi ryatesheje agaciro inzubacyuho yakurikiye ihirikwa ry'ubutegetsi rya Omar al-Bashir mu 2019. Now Donald Trump yanenze icyifuzo cya Amerika cyo gufunga urubuga rwa TikTok. Donald Trump yanenze cyane icyifuzo cy'abadepite bagize komite ishinzwe ingufu n'ubucuruzi mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo guhirika urubuga nkoranyambaga rw'Abashinwa TikTok. Uyu mushinga wo guhagarika ikoreshwa rya TikTok muri Amerika wateguwe nyuma y'impungenge zagaragajwe na bamwe mu bagize iyi komite ku mutekano wa Amerika ziterwa nuko uru rubuga ruri mu maboko y'ikigo ByteDance gishobora kuba giha Leta y'Ubushinwa amakuru ya Amerika aturuka kuri TikTok. Abadepite bavuga ko ikigambiriwe atari uguhagarika TikTok ahubwo ko bifuza ko yava mu maboko y'iki kigo cy'ikoranabuhanga kuko byatuma Ubushinwa butongera kugera ku makuru ya Amerika, ibyo bitakorwa igahagarikwa burundu. Abadepite bose bagize iyo komisiyo uko ari 50 batoye uyu mushinga ndetse bakaba bifuza ko bitarenze ku itariki ya 30 z'ukwa 9 k'uyu mwaka TikTok yaba itakiri mu maboko y'icyo kigo cy'Abashinwa. Donald Trump yagaragaje ko adashyigikiye iby'uyu mushinga kuko abona kwirukana TikTok bizongerera imbaraga gusa Facebook, kandi akaba abona Facebook ari umwanzi w'abantu. Abajijwe ku ngingo y'umutekano, Trump yavuze ko hari byinshi byiza n'ibindi byinshi bibi by'uru rubuga. Ati hari benshi barukunda, abana benshi nibumva ko rwahagaritswe bizabahangayikisha. Yavuze ko yemeranya n'ababona ko TikTok ari ikibazo ku mutekano w'igihugu, ariko akavuga ko Facebook nayo ibangamiye guverinoma ya Amerika. Nubwo bimeze bityo ariko ubuyobozi bwa ByteDance butangaza ko butakigerana n'imwe butanga amakuru y'abakoresha TikTok ku Bushinwa kabone nubwo bwabisabwa. Uyu mushinga ugomba kubanza gushyigikirwa n'abasenateri bo mu nteko ishinga amategeko ya Amerika kugira ngo wemezwe n'itegeko. Perezida Joe Biden avuga ko mu gihe uyu mushinga washyigikirwa n'impande zombi azabiha umugisha agashyiraho umukono bigahinduka itegeko. Naho Netanyahu yashimangiye ko ukwezi kwa Ramadhan kutazamubuza kurandura Hamas. Minisitiri wa Israel Benjamin Netanyahu yongeye gushimangira umugambi wo kurandura umutwe wa Hamas muri Gaza atitaye ku gitutu cy'amahanga ashaka ko hagarika intambara ndetse n'igisibo cya Ramadhan. Mu butumwa nyuje ku mbuga nkoranyambaga, Netanyahu yavuze ko ingabo za Israel zishe umuyobozi ukomeye muri Hamas kandi ko ari ikibazo cy'igihe gusa n'abandi bayobozi b'uyu mutwe bo hejuru bagomba kwicwa. Mu magambo akakaye Netanyahu yagize ati, mu nzira igana kuri iyi ntsinzi twamaze kwivugana nimero ya 4 muri Hamas, nimero ya 3, ya 2 n'iya mbere nabo bari mu nzira. Bose ubu ni nkaho bapfuye kuko tuzabageraho. Uyu muyobozi nimero ya 4 muri Hamas Netanyahu yavuze bikekwa ko ari Saleh al-Aruri wiciwe mu gitero cy'indege mu murwa mukuru wa Liban Beirut mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere. Abandi bayobozi Netanyahu yagarutseho barimo Marwan Issa ufatwa nka nimero ya 3 muri Hamas wanarashweho na Israel mu mpera z'icyumweru gishize hagapfa abanyapalestine 5 bikekwa ko nawe yaba ari muri abo bapfuye. Abandi Netanyahu yavugaga nka nimero ya mbere n'iya 2 ni Yehya el-Sinawar uyobora Hamas muri Gaza ndetse na Mohamed Deif uyobora brigade ya Hamas yitwa Qassam. Netanyahu yatangaje ibi ku munsi wa mbere w'ukwezi kw'igisibo cy'abayisilamu cya Ramadhan. Ni mu gihe Misiri, Qatar na Amerika byari byagerageje gushakisha kumvikanisha impande zihanganye mbere y'iki gisibo kugira ngo intambara izabe ihagaze, ariko birananirana ndetse Loni yari yabyifuje. Imibare iheruka gutangwa na Minisiteri y'Ubuzima muri Gaza iyoborwa na Hamas yerekana ko abanyapalestina barenga 31,000 bamaze kwicwa kuva intambara yatangira mu kwa 10 k'umwaka ushize.
aya makuru n'ubundi tuyasoreze kuri Isiraheli, aho ubumwe bw'Uburayi buvuga ko kwicisha inzara biri gukoreshwa nk'intwaro yo mu ntambara muri Gaza. Umukuru w'ububanyi n'amahanga mu muryango umwe w'Uburayi aravuga ko kwicisha inzara birimo gukoreshwa nk'intwaro y'intambara muri Gaza. Joseph Borrell yavuze ko imfashanyo idahagije yinjira muri Gaza ari amakuba yatewe na muntu. Mu ijambo yarayagejeje ku kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye New York muri Amerika, Borrell yavuze ko amakuba y'imibereho muri Gaza yaturutse ku buke bw'inzira zikora neza zo ku butaka. Ati kwicisha inzara birimo gukoreshwa nk'intwaro yo mu ntambara, kandi iyo twamaganye ko ibi birimo kuba muri Ukraine tugomba gukoresha amagambo amwe no kubirimo kubera muri Gaza. Yavuze ayo magambo nyuma y'uko umuryango w'abibumbye uburiye ko abantu nibura 576 bo muri Gaza, no kuvuga 1/4 cy'abahatuye bose habura gatongo bugarizwe n'inzara. Minisiteri y'ubuzima ya Gaza igenzurwa na Hamas ivuga ko abantu nibura 27 biganjemo abana bapfiriye mu bitaro byo muri Gaza mu byumweru 2 bishize bazize imirire mibi no kubura amazi mu mubiri. Nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda, ngaya makuru ari kugarukwaho muri aka kanya, tuze kongera guhura mu yandi makuru n'ibiganiro biri imbere. Mugire ibihe byiza.